ассалому алайкум ба кулли ҳамватанони азиз. Ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб. Умедвор ҳастам ҳаматон сиҳату саломат ҳастем. дар навори имрӯза якчанд мошини арзона пешниҳоди шумо мекунем. бовардорам ба шумо маъқул мешавад. аз шумо хоҳиш навора бо диққат то охиша тамошо кунед. ҳама каса шебача чӣ кунед ки як лайк абзанед кадом ки меҳмон бошед дар канал подписаться кунед. зангулаи канал васия дам ки ҳар зав видео мепартоем ба шумо сабшиниш брава. ба шумо чӣ ном боши маъқул ҳатман дар зери комментар абонатсия мо кӯшиш мекунем дар навори онда пешниҳоди шумо кунем. бародароне ки хона, замин, мошин чизе ки доранд даъватсия ма ирсол кунем, ма рекламаша кунем. боқӣ дар панел алоҳ бошед дастгира парвош кунед, лайкҳоро бизанед, зиндаву сарбаланд бошед. хуб бародарои азиз, навори имзора шурӯъ мекунем. мошини аввали мо Opel Astra F соли 1996 абри мотори 1.6 бензин газ ҳардаш кор мекунад. коробка передача механика мошин дар ҳолати хуби техника дорад. қарор дорад дар ноҳияи фархор. нарша 33000 сом мега. номери соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. дар ҷои соҳиби мошин қайд карда ки мошин худаш дар ноҳияи фархор, худаш дар шаҳри Москва. мошин дар фархор қарор дорад. мера пеш мебинӣ мошина ҳолаш беҳтар мега. краскаш тарафи надора мега. балонош мега 80-90% балон мега. ҳуҷрати солона дора мега. утсеса ҳама чи кага мега. марҳамат кадомит хардори конкретно шебча номрои соҳиби мошина дар рӯи экран меонум. биги занг бизан номи канали Фирӯз офисиал газда бо қатъи савдо мекунад. ҳатман шербачо навора то охиша тамошо кунед, зиндаву сарбаланд бошед. хуб бародарои азиз, навори мо идома дорад. мошини навбати мо Opel Astra G дар кузови универсале. солаш 1999 абри мотори 1.6 бензин газ ҳардаш кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техника қарор дорад. коробка передача механика мошин дар ҳолати хуби техника қарор дорад. қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. нарша 43000 сомон мега. номери соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. дар ҷа соҳиби мошин қайд карда ки мотор хадовой мега. ҳамаш 100% 4 балони нав заги мега. камтар бампи рақибаш кор дорад. дигар мошин ягон айб надорад. марҳамат кадомит хардори конкретно шебча номери соҳиби мошина дар рӯи экран меонум. марҳамат ки занг бизан бо айноми канали Фирӯз офисиал газда бо қатъи савдо мекунад. шер бачаҳо ай ҳамат хоҳиш мекунам ҳама каса даромада ва ҳама каса як лайк абзанед кадомит ки меҳмон бошед дар канал подписаться кунед. зангулаи канал васия дам ки ҳар рӯз видео мепартоем ба шумо сабшиниш бра. хуб бародарои азиз, як мотоблоки дигара фурӯшия ки дар ватсия мо рӯй кардан реклама мекунем. дар ноҳияи кӯйбеш дар деҳаи ҷовидон нарша 6700 сомон мега. мега худам нав хардаги мешагад. срочно сум дар кора фурӯхтаи самош. марҳамат кадомит хардори конкрет набошед, дар кори боша ҳамин чиз. занг бизанед, айноми канали Фирӯз офисиал гап занед. бо қатъон як чиз савдо мекунам. ина бародаро хай бинед чӣ хеле винкоча бинед чӣ хеле ҳолат чаполи худ ҳама ча бинед. занг бизанед бо дигар маълумотои праша дар ҳамин номер қатъиш суҳбат кунед. бо диққат дар паноҳ алоҳ бошед, навора то охиша тамошо кунед. хуб дӯстои азиз, навори мо идома дорад. мошини навбати мо Hyundai Sonata соли 2011 абри мотори 2.4 бензине. коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 85000 сомон яки бо савдо мешавад. номери соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. дар соҳиби мошин қайд карда ки мошин мега ҳуҷҷатҳои солона ҳамаш мега дора мега. мошин нахаду ягон айб надорад. краска вообще сарапи нест мега. 4 балони 80% мега. дискоша хачқи мебинед. дастсрочно фурӯхташа. марҳамат шербаша кадомит хардори конкретно бошед. номери соҳиби мошин дар рӯи экран мебинед. занг бизан дигар маълумотои праша хатами соҳиби мошин бигир. дигар маълумотои праймо дар нестам. хуб бародарои азиз, мошини навбати мо Mercedes Benz бародаро Eleganza соли 2001 абри мотори 2.4 бензини холе. коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 55000 сом мега. дар ҷа соҳиби мошин қайд карда ки мошин мега ҳуҷҷати солона ҳама чӣ дорад. таъйиноф кандора мега. дастсрочно фурӯхта мешавад. марҳамат кадомит хардори конкрет набошед шебача. занг бизан дигар маълумотои праша ҳақиқати ҳами соҳиби мошин бигир. дигар маълумотои праймо дагесан коробка автомат гуфтем. мошини хай ҳолати хуб пони худ на ҳолати мотор патор ҳама ҷа бинед шербачаҳо. занг бизанед бо қатъон муомила мекунад. чашкиёш варид надорад вообще. ай ҳамат хоҳиш шербачаҳо такрорша бисёр шумо дар канал меҳмонед. ҳама каса лайкҳоро бизанед, подписаться кунед, баъд навора тамошо кунед. зиндаву сарбаланд бошед. далчи мошина бинед чи далчи мошини мо Daewoo Nexi соли 1996 абри мотори 1.6 бензин газ ҳардаш кор мекунад. коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техника қарор дорад. дар шаҳри душанбе. нарша 13000 сомон мега. номери соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. дар соҳиби мошин қайд карда ки чӣ хел мошин тайёр карда. чиста барои бачаҳоёш мошин ча нахаду мега. аҷош мешини фақат ҳай мекунед. 4 балони нав мега.
دستوراش نفروخته میشه. مرحمت کدام خریدار کنکرده حجت سالانه هم داره میگه خرید ویخی داره چه خیلی که خط کپوت. مرحمت کدام خریدار کنکرده نمره صاحب ماشین در روی کامل زنگ بزن دیگه معلومات پرشه خدمت صاحب ماشین بگیریم. خوب برداره عزیز ماشین نوبتی ما لکسوس ESI سالش 2006 ابی موتور دوونیم بنزین کروبکا اتومات ماشین در حالت خوب تکنیک قرار دارد در شهر دوشنبه نقش 98,000 سوم دیگه در رج حساب ماشین خرچ خدمت ماشین سستنش خوبه پال خودم تغییر کرده چیسته برای خولیگانی کرده نه بامپر شبیه چخلی کرده گلوشچلو سیونیم زگیم فایده گلوشچلو سیونیم چهارده زگه برای سیونیم آیو کارب که اتومات مولتی رول استارت استاپ همه چیز کار میکنه کنسل سالونش چیه کجای بردارم مرحمت کدام خریدار کنکرت نباشه نمره صاحب ماشین در روی اکران میمونم زنگ بزن با دیگه معلومات پرشه خدمت صاحب ماشین بگی دیگه معلومات پرایم در گنس شهر بچه هم خوش هم کس لایک کار بزنید زنده و سربلند باشین دالچید نواری ما اوپلی وکترا بردارم. خوب برداره عزیز ماشین نوبتی ما اوپلی وکترا به سالش 1997 ابی موتور 1.6 بنزین گاز هر دوش کار میکنه کارو که پیداش مکانیک ماشین در حالت خوبی تکنیک قرار دارد در نوعی نورابود نرخش 30,000 سومون دیگه در جسم ماشین قاکی موتور خدای میگه همش 100% میگه خچ خک میبینید در صورت ماشین از حسنش خوبه حجت سالونه خدی میگه همه چی اوتلیس هم چی کارگه میگه با سودای خوب میشه. مرحمت شربته کدام خریدار کنکرت نباشه نمره صاحب ماشین در روی اکران هست زنگ بزن با دیگه معلومات پرش خدمت صاحب ماشین بگی. خوب برداره عزیز ماشین نوبتی ما اوپلی استراجی سالش 2002 سال ابی موتور 1.6 بنزین خالی کارو که پیداش مکانیکه ماشین در حالت خوبی تکنیک قرار دارد در شهر دوشنبه نقش 63,000 سوم میگن نمره صاحب ماشین در روی اکران هست درجه صاحب ماشین که موتور خدای میگه همش 100% میگه کنسنر یخ میگه حجت هم دارم دستوراش نفروخته میشه میگه مرحمت کدام خریدار کنکرت ماشین به یکم کمودی میگه مرحمت کدام خریدار کنکرت ماشین نمره صاحب ماشین در روی اکران هست زنگ بزنید با اینامی کانالی فیروز افیسال گذاریم با قطعا سلام کن شیر بچه همت خواهش همه کسا لایک ها را بزنید در کانال ابونه شوید باقی در پنه علا باشید دستگیر فراموش نکنید زنده و سربلند باشید.